Kanigade ka Akashvani Shillong ka khubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong san ka khubor mentagastep. Menteri Rang Bado ka riu la pelat ya ka benta ka barpo jong ka PM Kisan Samman Nidhi nin kesngi. Ka Sarkar Meghalaya ka la pelat Laipsan Klur Tengka sya ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Bar ka yung syari NIA ha Bilaspur Chhattisgarh nin kesngi kalai jamin ni ki arngot ki sister na Kerala. Ka khubor ka babnya. Menteri Rang Bado ka riu Narendra Modi ula pelat ya ka benta ka barpo jong ka Kisan Samman Nidhi badlapha arpo hajar sanspa klur tengka bet ki akaun jong pelat kendai klur nyopo lagngot kinongrap hakelengkari na Varanasi nen kesmi. Menteri Rang Bado ula buru imau nong rem bat play yasan pu artli kampen roy ki besongdor hajar arspa klur tengka. Haba jingkran ya kene kejingyalang Menteri Rang Bado ula penpau ya kejingidai jeng bat kakashi baru loong bahadin kejingjob jeng ka operation sindur uwan jengo ya kakashi hagasian ke benengkong Ka Krishi Vigyan Kendra KVK rengkat kejingit trelang bat ketenat karep karyang ke Sarkar Meghalaya. Nin kesngi kala penlong ya ke program ha mameti ha ndrumer apa Shillong ban peni ke jing pelat ya ke benta ke baarpau jangka Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi ne ka PM Kisan Scheme. Hagini ke program dan lang ikong B melim umlong ibdai director ketenat karep karyang ke Sarkar Jela kum ke Kongsan. Hagini ke jingelang lai ke jingishim benta kinong rep na keleng ke district East Khasi Hills. Hagajingkran jong ikong B melim umlong ila penpau ke jingshim kia jong Sarkar ke bah kamiat jong kinong rep. Barila batai ke jing mentoy jong ke scheme ke batmu bana jingkershan pisah ke por ke babiang ya kinong rep barit baria. Kada dua menta ka Jela Meghalaya kalasaki ya ki shilak san pawajar sauspa katway ngut kinong rep ke bi jing mentoy na ke scheme. Haga babaro alamang lai pulai klur tengka. Tanghapo kene ke jing pelat pisah kesian ke baarpo kumba iwei poin kendai lagngot kinong rep ke Jela ken yo kumba sau pun riu poin henriu sau klur tengka. Hagini kesngi le dan lang ke officer na ketenat karep karyang ka KVK East Khasi Hills bat bon ngot kinong rep jong kathan. Ha Nagaland kinong rep kilasaki ke jing pelat ya ke bah ke baarpo jong ka scheme PM Kisan Samman Nidhi hagi jaka boper. Nong ai bot jong ketenat karep karyang mathong yanthan uledon lang ha kene kejing pelat pat ba akri brok ko weina kesnong cumut kedima bat kene ketelaka sekejela lepen long lang bat ka ICAR Jaharnapani yanthan ulong bahadu menta kidon R point laipra lagngut kinong rap na Nagaland kebele jing mentoy na kene ke scheme ha ke babaro kelayo palat nriu spa prapo klur tengka. Daging siu ke bakado la penrung palat saupo klur haki akaun jong kinong rap ke Jela ula benrap. Ha kene ke jingelang ha cumo ke dima leishim bentalang di kinong rap ki start science ki he jong ketenat bat kinong elam jong kathan. Ya ke jingpeni ya ke live telecast program halor ka PM Kisan Samman Nidhi ka benta ke baarpo la penlong harani pul ha ka benta kaba mingi jong ke Jela Sikkim kabla pedlong da ka ICAR KVK East Sikkim bat ka Sameti nang ta ketenat karep karyang jong ke Sarkar Sikkim ha Sikkim ketenat karep karyang ka ICAR KVK bat ka State Agriculture Management and Extension Training Institute Sameti kileshim bentalang ha kenek program Narani Pool ha kabau Principal Director Titi Bhutia ulalong Kongsan. Ha Sikkim kidan kembali pesau hajar ngut kinong rep ke belah penrung kerteng hapo ke scheme PM Kisan Samman Nidhi bat baro kelayo henrepu iklur henrepu nrulak prapusau hajar tengka kat haduk mentah. Ka Sarkar Meghalaya kala pelat lai pusan klur tengka syaga Jaintia Hills Autonomous District Council kom ka bha khajna jongka na ka bai musur halor ki marpo khendau bat ka khajna kali na ka benta ka snem pisa arajar arpusan hajar arpun rio. Kani ke jing pelat pisa lakmi lenti bagan pensuk ki dong tre ka council ki bamshim layo e ketulap mentala kat to kane benai. Ya kene ke sanction order la penmi da ketenat District Council Affairs rengkat ka jing menjur na ketenat pelatengka. Ka Council kadon kampra poin sausan klur tengka man lau benai ban pendap ya gajing siu tulap bat kabai bam temen.
Palat Shihajar Shispa angot kinong tre jong ka council kaliat klem tulap agi digi nyo benai belaled namar kejing penslam manyo ke bahak khajna jong ka council. Kani ko kubor kawan Chapi naga Akashwani Shillong. Naga Akashwani Shillong ne beteng biang ya ka kubor. Ka ying Shari NIA ha Bilaspur Chhattisgarh nen kasngi kalai jamin ki arngot ki sister na Kerala ke balasha kem ha katayo ko balalet halor ke jingkeno bakila khayi breu bat penkelaniam jubor. Ka ying Shari kala pendap penbishar ya ki jingkento halor ke jingkerpat jamin menha kesing tho diang. Labatha ek sister Pretty Mary bag sister Vandana Francis berarngut ki dekat jongka Assisi Sisters of Mary Immaculate ke bahap popok ke Balang Sairo Malabar haga distrik Alappuzha bagian ai ya ke Bon ke ba Sanpo Hajar Tengka Marway rengkat bat arngut ki nong pen scam. Labatha aru bagi dei ban ai tino ek pasport jongki. Dagarai jongki yang Shari leple gelenti nagbenta ban pelan no yaki ke bala penkut no ek jing e ke bala sedang naduk ke tayo ke balalet. Kini ki arngut kidang trei hakawe ke hospital ha Agra bagi dang yalami ki laingut ki kentai naga distrik Narayanpur jong ke Chhattisgarh syakane ke nongba naga benta banyo aikam kum kinong erap syat jing syat hakawe ke konven haba kila syak khanglat ha ki brio ka Bajrang Dal hakawe ke station rail. Ki pulit ke tanat maulai kili okem yu nong tu uba peduk daga ranch ya wei u nong pahara jong ke yeng ke bedang shna ha maulai shing mau kenro. Uni unong tu ukerteng umak san dekar arp kendai senam kerta. Kadai haga step jong kalai puwi terik unai tung, ba uni unong tu ulalit rung hakene ke yeng ha maulai shing da ke jing temu ban lit tu. Hendrai unong ap pahara ulami ban bat poi syakene ke jing yakun. Hagene ke jing yakun uni runar ula peduk da ke ranch ya uni unong ap pahara nagi benta jong ka klia haduk bu ula mensau. Ki pulit ki subajor bu unu nong tu ulawan bat ki wei pat ki para nong tu hendrai baro kile pet no marsen mi kene kejing kun. Ki pulit ki lepenlong ye kejing toket ban lap dien la ki don neem saki wei ki runar ki bedan keti ha kene kam. U MLA ke South Shillong constituency ubasan Borshulai nin kesngi ulahyar jurip kensan ke surok ke badang shna na kerdop ka yeng darbar tawaan assembly harilbong ke ban mi syirpi. Ban penti kena bawa kontraktor syimkia bat pendep ke kam hapo ke por balabu. Ya ubasan Borshulai la senran lang da kirang ba shnong bat kinong kit kam shnong jong ki pratli ki darbar shnong ki bahap apo karat laban rengkat ke jingdan lang ki officer na katanat PWD bat kiwe. Ka jingjurep kelas sedang najan ka kerdop ka assembly bat ya ter syedok sejan ka kuarter jong ki pulit CID. Haga jingjurep lalap baki kam kaliat cekmat bat ka jing penhe ke surok ru kelas sedang. Habakran ni gelat patai kubor ubasan Borshulai ula pentip bayakan ni ke surok lamang haga jinglut ke bakot nreu klur tam. Balabu por ban pendep yakah ubenai kelalengkot ke senam arhajar arpun reu. Uniu MLA ulai kublai ke sorkar MDA ke belah syimkia ban penyok jaka na ketenat arts and culture naga benta ban shnai kini ke surok ban penyaso bat ke surok pa ha syirpi. U Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulai kublai nong shna film u Dominic Sangma hadin bag film garo bu shna ka Rimdong Gitanga ne ka Rapture kalayo ke best feature film hakaktian garo ha ka National Film Award ke bahnyo puwei. U Menteri Rangba ulong bakane ke jingjob kade u Maumer jongka lariti ke Jela. U Menteri ke Sorkar Pedeng Dr. Jitendra Singh nin gesngi ula play ke court kam office complex bertemai jong ke Central Administrative Tribunal ha Guwahati lajan saposnem hadin balabu nengkong ya kene ke bench. Da ke bakot ikane kum ke jing penpau ke jing kala ke bapla ha ke tan chite lam mi ha kini ke saposnem ke balalet. U Dr. Jitendra Singh ula penpau bakane ke dek ke banwan ra jing kala. Batkat to ko kubor kalakot agani ka step ka balawan Chapi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por pravajing ne so baga Delhi station na ka benta ka kubor ha ka ktin Hindi ka banbut ka kubor ka ktin Pareng ha ka por prakat san minute. Ni pen kan mai piginong sngap ba ka por prashteng na ka next station pen yo ya ka North East News. Ka por menta kal agenda partat prabaje.